Conas atá sibh ga chéine YouTube, ná bíoch agla ribh. Seo episód speisialta ihe hauna. Inniuh táim chun conas ihe hauna honna chuit a rá as Ghaeilge a bhuaine daoibh. Ihe hauna honna chuit. Ihe hauna honna chuit. Ihe hauna honna chuit. Ach cén fá go bhfuil an letter H tar éis an chiad litir in nach focail tar éis ihe. Mar focail buinninscineach is ea ihe. In Ghaeilge cuireann tú séimhú ar focail a thagann iniag focail buinninscineach. Cógáirdeachas, tá tú tar éis leibhéal 4 a bhaint amach.